نادم ايوه تفسي راديو دنجي قلبن جنابندان وشنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجا ایروس 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 بنوچه نوا روژی لگلوانه دست بکی چند سرنوچه دوران کالکان جمال پرا پکی کرانویسی برخوادان بسردکوه هشتمین سال بگره قدخیه درکتنا در و دوسه شهیدین جزیر و سروپیا دبن دممه میه کایا دم پارتی جبهل بجارترین هرمی جویا و کرکوکی هولدانین و درکرنا کردان دوباره روزباشور گذارن هجام به وانوچان و گرک نوچه دنم دوان نوچه نواروجه ده بواره بن هروها آگاهی داوی هولدانین در خصنا کردان ج کرکوکی امیج هرمی بگرن لشش باجاران چالاکی نوبت عدالت جی بردوام دکه هات گوتن گوه بدن قرینا گرتیان لوانی نوبت عدالت دوام دکه دو جی اکتیویستین تجا و اندامین مجلس جوانان آدم پارتی چون سردانا چراکی جتجا دولت چیف چیل و دری آخفی گوت وکی دایک ام داخوازا بداوی کرنا تجدید دکن و پرسکریکا کردی جی برین دموکراتیک به چاره سر کرن جبو ویجیم دوی هرکس خودی چراکی درکبه پارلمانتر آدم پارتی گلدرن وارجی گوت بسالانه امن دجی این کاریتی کوشینه دکن پرسکریکن لوی ولاتی جبر پولیتیکا تجدیدنه نام نشانه چاره سریا پرسکریکا کرد جی دیاره و اف درجی امرالیه لمرسنو ادنجی نوبت بردام دکل ادنی ولاتین کو نو تبر نوبت بونه دخواز آزادیا عبدالله جلان کرن جی چلاگران جواهیر تمل گوت اماشتی دخوازن ام نخوازن کسب امره کلیدا آزادی دسته عبدالله جلان ده جبو ویج دوی ربر جلان ببردان و داویل شربی آنین لمرسینی جنوبت عدالت دایکین اشتی پارلمانتری دم پارتی علی بوزان و رهبرین پارتی تبر چالاکی بوند چالاکی ده هفسروک چوکروات تو هایدر ارگین آلتونتاش آخوی گود دوی دستلاداری دنگ گرتیان و چالاگری نوبت عدالت ببیسه و تجدیدالی امرالی بدایی بکه دایکا گرتیان صالح امید جی و داخواست کرد کو تجدیدالی سر رهبر عبدالله جلان و گرتیان تبا بیرا کرن لامیدی جی هفشاردار سروپیا سلیمان شاولوک چو سردان نوبت عدالت گود و هر کس خودی لکامپانیا عبدالله جلان را آزادی درکه شاولوک دیار کرکو گلی کرد مافی خواهد خوازه و گود هوالین ما بدن خواهد ددن برمرنه و لمافان دگرن شریل ترکیه نیزی 900 سال دوام دکه ربر جلان ده بجه از دفکرم وی شری دنا و هفته که ده بدم راوستاندن لی آلیگرین شر و چکان ده سوری نادن کو شر راوسته قد خکرنا هبدیتنا بر ربر جلان رجی سپانک در حقوقية دنگ چالاگران لور و گرتیگهان قیرینا حقوقية رور و جلان جبو ترکیه جبو کردان جبو هر کسی شانسکی مزنه و دوی دمل دست بیره هفدیتن بیکرن لالیدن گرتیگهان جی چالاکی اگرا برچی بونه بردام دکه لسر گرتیان چالاکی و گرتیان دجی پس و ظلم بردام دکن دولت ترک لهمبری گرتین سیاسی پولیتیکاین تایبت دمشینه نخواستم لهمبری گرتین کو نخواش نگرتی دست کلم چکری تنه معاینه کرن و درمانی وان به خوشکی نادن ریلبر درمان کرن وان دگرن یک جگرتین نخواش محمد علی اوغوره کو گرتیگه پانوسا آگری تیپالیه دایکاوی گولیستان دمیر درباره زختین سر گرتیان ده به تایبت روش علی اوغور دا آخوی آلی غور 8 سالن لگرتیگه شرنخیما جور برن گرتیگه ریزه و نهاجی لپانو سی گرتیه و نخوشه چولیاکیه دیگه چولیاک چی بوه نخوشیه میده چی بوه خودی خواه نوی نادنی و انو زح باس قدوه شخوی خاصی زح باس قدوه و یه روژی باکری من گویا دیگو والله حیاتا منینه گو باین خواهین ما بحضرته کتابی واجو هادستینن گویا دی امچن آبا گرم نادن ما گو آبا توالت عدنه ما گو انو زح باس قد سیوه تشتاش گینم نکاب خوی خوانی وی ویجا خوانی وی نادنی ادبیش فرق کرد بیادی نهل نبکرم جی القنتيل جي ناني أنا ولدريك وشخورة بكري خدي بيجي ناني أنا دبلوم كان نباش دمه
بجام خوازن هما جایکی دایکی جه چوی خواهنا وابدن و آن هما وانا خواه بردن امیت خوازن ندیان رنا خوشی آقا نکاب که ویگره و برچی دیره نکتی لیه حوالی که ندیده یکی لکاوی کتنی روم کنه باجدنه بیجن و لسر مد بشتغلن بیجن کچایی که جمع ناکن بلکه هما صفکایی که سرمت چی بی بجا سیوید که مچقه دایی که هی و راب نسخوا و بشتغلن و سر باگرتیا و سر بی رازیلیه و بی بندستی سر بشتغلن مجویده دچن شب روش که ام دچن خودی نحن 20 دقیقه من جمع ام هدو ببین تازه نحن ام تازه جمع هفرون قردیان چنوتين انو بسكريتا تشيكن انو زه انو اويت كن نحن تازه بفر باخذ ولا نا بدني ما ولا نا حشا هو انا بيجي متشي دي في هيك بيجي عرامه ولا قالت بيجي ابدر زيكا منك المفرق كغازوكي هاوي شوكولاتها بخرا بريكا مره بيمتاش ممكن زاروكا كتكام جمر مره هربو اسطنبول هاتبو ممكن ديف در خستن ابيتن يصلبو كان بي بايزي جي امتبدا چون دي سنه ممكن ببكا يجديف در خستن والله هم چون قرشي والله در گوشي نشت ام قرشا خبكنو ام دركبن هنگي گيريا جبوي ممكن ادجا چوما دوي ديريم گوتيا مچن ممكن ينن گوتيا يساخن برگودان هیجان آوندار آگاهاندن و چاپمنیا هپگی گریلا بریتان تانیا فجر بیرانی هپگی تکداری شهادت و لهنگیاوی آگاهیدا گوت هفریامه دکتر بریتان شروانکه ورک شورشکرک پکیکه و پاشکه بو رزاق روسان هیا بوتانه به تبلیبون معنویات خورد هفریتیا جدر و زانستا کور آزادی بو ملیتانک آزاد آپوی هپگی جمال باتا شهید بریتان و تواهیا ولاد پاریزن کردستان را سرساخی خواست و سوز داکو اوه خیرن شهیدان بسر کفتنی تاجیدار بکن ناسمه شهید جی و هایش کرده کر سلما شاولک بناسناف بریتان تانیا فجر دایک پریهان باف حسن لستنبولیج دایک بویه 12 تیر ماه 2023 لبستا شهید بو نبی من بریتان تانیا فجر نبی من راستی سلما شاولک استانبولی هاتم dünyayı. Aslı خو Bitlis'ime malbat demek ki dirişte koçberi İstanbul'u bu. Malbat ji xodan taybetmendi vat Paris'e. Serve esası naskına parti disa xwandina mektebi gazetir ketinden navxavatin parti. Usa xaste ki mecbu tevlibuna rapin gerilla hat çekirin. Usa 2008 am tevli gerilla bun tevli parti bun. Virjiya valusa murud karabi beja naskırına çiya naskırına gerilla aslında her çıkas hinek işte ali manevi de bunun murubu nakine gerçekten hinek tiş ki paşa ki mazın ciddi insana yani çiyara buna yek avavi darivi kevrivi her alina o bu armanca ki serva çiya da jiyankının tabii ki fara cevap bu inecetine komünal bu inetine ayrıca değil ki mesela bu vata her keliye kutu navda demeşi her keliye kutu navda nefes digledik şimdi değil kutu azadici daha zetir khaniz azadi bebeni o taybet va vargiha da va çiya da daha zetin bro khaniz azadi dibine insan her nez azadi je az vi boarım gerillana yani gerilla bu khoya jiber ki komünal jiyan civaka khazay kan bahsedikin daha zetir sirva çiya da temaşandım yani murad karavi beji hatname bu perverde şiddet tanji her bu xaste ki permazın jiçe bu arman çi batına perverde burası hem naskerna ki diroki yani zarabuna ki diroki qadava kirin her ali da xo dibe hem ali zanisti da hem ali pratiki da zekha xort kirin o serve esası bu erkenden mi peş erken diroki ku peşyama da buna bersi vavan da zetir paradigma serokatik kirine jiyani hem rojlatan avinde hem bu taybet Kürdistan'da da ciberan peşengtiyavi dikin akademi şehit bir tane taybet bu ku azadiya civak çak girdi azadiya jine vide da zetir jin naskirin azadiya jin peşkastan kesayet xoda ve peşengtiya vakirin o ideolojiya rızgariya jin da zetir cahiri kirin
و سر وی اساسی خوابون آواکر و سر وی اساسی پیشنگتیا وی گلی پیشنگتیا جواکی پیشنگتیا شورش کرن ویدیت مرود کاری بیجی کو سر وی اساسی خواب پرورده کرن تی چی کرن زانبونه کی دیلو که پیش تکیه اوجی دیله کو دازتر ام چقاس آرمانجی خدا حقلینه یعنی مافتارن کیفقاشی که مازن جوابه که کلی که عاجز بینه کیفقاشی مازن جوابه که دکارم وی بیجم آرم پیش توی ایتمی تابی که ارکین پر مازن پیشی آمده یا کیفقاشی مازن جوابه که تایبت شرکی گران گشتی روجلات ناوینده یا باکور باشور روجلات روجاوا هر دری کردستان شهری اما گشتی روجلات ناوینده شرکی گران تیمشاندن اما وقتی هم هیزی که هیزی انجن تایبت تکوشن آزادی جی خود گره همچنین وقتی گریلایی که بودمی پیش دازتر خاماده بکن و پیشنگیابی شری بکن ام خاماده بکن سروی ساسیجی دبی پرورده دیله کو دازتر بهاری و وی پرورده کرد بکن هیزی که او سروی هیزی کم وی پرورده گر ام پراتیکی دا دازده به پیشنگی بمشن و شر بکن. برخوادان بسر دخم افسر نویس اندامی کمیته رهبری PKK دوران کالکانه د مالپرا PKK ده گوتراوی هاتی و شاندن دوران کالکان ده بیجه جواکین لترکیه و کردستان تاو بقرکرنی را روبرونه دستراداری فاشیست ریشین تایبه دکه او دخوازه وینا گلی کرد و هزین دموکراتیک بشکینه به تایبتی ریبرتی دکه آرمانج اف گلکی مترسینیه و دوی توک از وان ریشان بچوک و سوگ نبینه دوی نیجی بیرکرن کو امرال جهه کو هری زیده شر بتندی و دجواری لیتی مشاندن 24 ساعتین روژه ده هر گلیا روژه ده ایریشن شر تایبتی فاشیست کرکر پسیکولوژیکنه لدی وان ریشان همو جیان وکه برخدانه تکوشنا هری دجوارو کلی امرالی تمشاندن تجدید نهاتی شکاندن سیستم اشکنجه و تجدید امرالی دودومه ذهنیت و سیاست کوبوی سدما ویکجی هولده ایریش و سروری خویا به پلان ارگانیزه بدومینه دوران کالکان و ها دوم دکه نتنی کرد هزین شورشگری دموکراتیک ترکیه جن جوان گل و همو هزین پیش فرو ین روشلات ناوین و جهانی دبیجن کو چارەسەری لە ئیمرالیە هێزا چارەسەری ڕێبەرابۆیە هەر کەس فێم کریە کو بێ ڕێبەرابۆ چارەسەری نابێ ji bo vê jî divê pêşiya rêberapۆ bêvekirin di mercên azad de bijî û bixebite ev bi têkoşîna girseyî û bi hêz ve girêdayî di vê çarçeveyê de divê em carek din qala deklarasyona ku di 2019 de ji aliyê rêberapۆ ve hatî weşandin û îradeya ku di civîna dudiyê gulana 2019 de daniye holê bikin wê demê gelek kesên ku nirxandinên rêberapۆ baş bi bîr dianîn û digotin ev firsend û avantajeke mezin e divê bêyê derengî bikeve ev derfet bi awayekî rast bê bikaranîn rastiya hêza çareseriyê îrade ciddiyet û berpirsyariya rêberapۆ careke din dîtin fêmkirin û anîn ziman kalkan dest nîşan dike ku rêberapۆ her tim derdorên ku pirsgirêka Kurd afirandine û bê çareseriyê dihêlin hişyar dikirin rêberapۆ got divê li hember dijminekî wiha hûn xebatên rojane yên birdozî siyasî û çalakiyan bikin tevî ku di vî temenî de ez bi tena serê xwe di hicreyeke bi vî rengî de 24 saetan dixebitim li ser çareseriyê disekinim lêkolîn dikim 24 saetan dilêgerina çareseriyê de me ez kar dikim wê demê eger hûn bi rastî çareseriyekê dixwazin hûn jî wekî min 24 saetan kar bikin îmkan û derfetên we zêdetirin xwezana bikin û birêxistinekirina xwe hûnê bibin hêza çareseriye ya rast ev giring e û divê her kes zanibe ku tecîda îmraliyê tecîda li ser her kesî ye eger tecîd bêşkandin azadî û demokrasî were Kurdistan Tirkiye û rojhilata navên ji bo vê jî divê rêxistinbûn û çalakiya hevpar û hêzeke mezintir bêkirin di vê çarçavayê de teqez em ê di sala 2024 de encamekî ku tecîdê bişkîne faşîzmê têk bibe Kurdistanê azad bike Tirkiye û rojhilata navên demokratîk bike bafirînin Lijneya Rêveberiya Navendî Meyeka ya Dem Partî îro bi rojeva hilbijartinên rêveberiyên herîmî civiya civîn vê sibehê li navenda partiyan Qerepêk hat Lijneya Rêveberiya Navendî Meyeke ya Dem Partî dibin serokatî hevserokên giştî Tulay Hatîmoğulları û Tuncer Bakir hande civiya rojeva serekeya civînê jî hilbijartinên rêveberiyên herîmî ye yek ji partiyên ku wê tev li hilbijartinan bibe û bala her kesî lê ye Dem Partiyê bi taybet li Bakurê Kurdistanê çavê her kesî li ser vê ye û bi hezaran kes ji bo bernamzetiyê serê lê dane beriya bi demekî Meclîsa Dem Partî li hev civiya bû û bi navê Ittifaqa Bajaran rêbazek dabû pêşiya xwe Meclîsê her wiha ji bo hilbijartinên xwe cihî erk dabû Meyeka piştî meyla gel
گل آنگو پیشی گرتنا لباجاران آبر نامزدان ایدیوی نامزد ورن اشکره کرن دجیوینا ایرویا میکای دیجی و لگوری پیش البجارتن و استراتژیا لهف کرنا باجاران نقاش بین مشاندن. برگودار نیشان بر خودن باشوری کردستان العراقی ارتش عراقی لکرکوک جو کردان دخوازه کو تاخی خو بترکینن هزین ارتش عراقی دروژن کو بو سایتن زرخی کتنه نوا تاخا نوروز یا کرکوک و جو کردان دخوازن مالین خو بردن و تاخی والا بکن درباره مشاره ده نرخاندن گرین کنه مجلسا اندام مجلسا کرکوکی احمد کرکوکی جشاپمنیر گوت دما انجمنا پارێزگەهەیە پێک هات ئەمێ ڕێنەدن داگرکەریان بە ڤی ئاوایی یاکو هاتێکردن ji ber nebûna encumena parêzgehê belê em ê vê rewşêr rewşa dawiyê ji li Kerkûkê ji heval rojnamevan bi wa Esed bipirsin. Heval bi wa roj başter e? روش باش سلاف لأيوة ولا جهدارين وا سلاف جماج هوال بروا جالك سباس سكن الكركوكي بشتي هالبجارتنا افروش دركته هولينا وساف هودانين فالاكرنا كركوكي وتيغوتن او جبركو نبونا انجمنا باريزغي هي افروش نرخاندنا وچي چاودني وچنه بله وكوتي زانين پشتی 16 اکتبر و در انجام ریفراندوم مالبات بارزانی لکرکوک و ناوچین جناکوک دبیجن او نزی 6 سال دبی زیاده تر جی بلکی انجمنی پارێزگای کرکوک هەڵوەشایە ئەف جی بووە سەدەمێکی تعریب لكركوك وجين دنين نافچين ناكوك دبيجن يانجي نافچين مادين سطوچل دبيجن تعريب دوام دكا افجي نها ام دبينين لشوارچوي دوام كرنا تعريبه ننويه دسبيك گوندين خواري كركوك تعريب لسر بهابو وزوي جوتيارين كردا جيرتكرن جالين عربين شوفيني امنها دبينين دو روجا هزين ارتش العراق سباي العراق شوي سر طاقه نوروز جوان داخواز كان او قرقو او تاقو مالخو فالا كانوا بتشن جاره يكم تشكو صادبه هوال بيروات يكم جاره تشكو صادبه اره لطاقه نوروز او جاره يكمينا دبيجنوان راسي او طاقه نوروز لسردمن رجيم بعث دا جين افسروا وجنرال بعثبو بشي سال 2003 اف طاق بويا ملكه وزارتها دارائيه العراق وزارتها ماليه دبيجن لسال 2003 كرد خلقين كرد وأوي كلها بريف بدستن بعض آوارين سليماني وهولير وجيدن ببون قرانا جارك دن هاتنا كركوك وأفجي بباري خو كرين وبشيك جوان دخوازن برين ياسايج وزارتها دارائي العراق بشويكي فرمي ببيتا ملكي وان وبكرن لوان لأنها لدرفة ياسا ولا درفة بريارين دادور نها سباي عراق بسيارين عسكري سربازي أخوشون سروان ودارية شن مال جي شكاندنا وداخوا جوان كرنا دمكي زودا أو جي فالا بكن وان دخوازن تدا مالباتي خو بجي بكن مالباتي ارتش بخوا مالباتي خو بجي بكن يعني مالباتي اره ارتش دخوازن جاركي دن وكو سردم صدام حسين رجيم بري مالباتي خوتي دا بجي بكن او لشكرك وسبانها هاتي كركوك جا بغداد وجا عمارة وجا نجف وجا كربلاء خوازن مالباتي خو بينن لكركوك بجي بكن باشا ابنها هلوستا كردين لبدري لبتاخي اتشي هلوستا كتشاو نشان دادن اوان دركاتنا كولانان ونارزاتي خو دردبرن وداوات كان وزير الداد وهروها سرك وزيران العراق اف هولا داجيركاري واف هولا ناياسايي
بێتە ڕاگرتن ژبەرک و ئەوان نێزی 21 ساڵ لەور بەجێ بوونە ئەف جارە یەکەمین دەخوازیکی وسا لەوان تێکردن ئەم ژنێز بە چوینە جەموان ماژوان پرس کرد ئەوان بە گوتنی خۆ و ئەف هەوڵ بە هەوڵە داگیرکاری و تعریب و بە عەرەبکردنە کورد بەناو دکەن ژبەر ئەوان دەبێژن ئەگەر ئەف بچێتە سەر و ئەوان هەوڵێوان بەجێ ببێ ئیدی گەڕەکێ دنی کوردیژی وسا بخەنە بن دەستی خۆ بدەنە چۆڵکردن ئەوان جارێکی دنجی گوتن ئەم بە تو ئاوایەکی ئەم ماڵا خۆ ئاخە خۆ بۆ تو کەسێکی ڤاڵا ناکەین و لەڤر ناچین هەولدانên partiyên siyasî li wir hilbijartinên hejdê mehîde yeneke partiya yekemîn Wekiya Kurdan derket pêş divê derê hevdanê wê çi ne hetan ha وەکو ئاگایê me و زانیاریek dest me de heye Wezîrê Dat Doktor Xalîd Şwanî berên telefon legal Serokweziranên Iraq axifiye û legal serokên arteşê Iraq axifiye û gerek ev hêzê ku çûye wir li wir bikişînin ji ber ku esker چون ناف جواکن عسكر نایاسایی گرک عسكر نچت ناف جواک نچین جی مدنی و گرک دمکی پرزودا او شون والا بکنش برکو اف نایاسایی و اموکو گله کرد و وکو وزیر جی اف نایتا قبول کرن ایدروجی احمد کرکوچی اندامن یعنی او بربژێرن ئێ سەرکەوتوش بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئیرۆ لە داخوێنێکی چاپەمەنیدا ئاشکرا کرد بۆ ئەم بە تو ئاوێکی ڕێگە نادەین ئەم قبول ناکەین ئەگەر ئەنجومەنن پارێزگا دەمێکی زوودا چێ ببێ ئەم ڕێ نادەین ژوەرکو نەها ڤاڵایەتی یاسایی هەیە و لە کەرکووک نزی 6 ساڵ دەرباز دەبێ ئەنجومەنی گەلێن کەرکووک نییە ڤاڵا بووە دخوازن جارێکی دن وە دەمێکی نێزدا پارێزگارێکی کورد و ئەنجومەنێکی نۆژ بۆ کەرکووک چێ ببێ لە گۆڕ ئەنجامێک و هەڵبژاردن دەرخستیە باشە هەڤال بیرواتە گوت وڵاتی لەوێ تاقە نەورۆز لە کۆڵانن ناخوازن جێخوا تای بکەن ئەوەی نەچن ژی دەڤێت نژی ژ باژارن دنیا ژی تاقێندن پشکریەوان هەیە چ پێویستە لەگۆری بۆ چناتە یعنی ئەف هەوڵێکی تعریبە و گەرەک لە هەر جێیەکی لە باژێرە دنجی کوردستانجی و حزبێن سیاسی کوردی لە هەر جێیەک هەبێ پێویستە مداخەلە بکەن و ئەڤنەیە تەقبولکردن ژبەرک و ڕاستیەف زوڵمە مەمەچە بە چاوی خۆشی دیت عەسکەر ناو کۆڵانان بڵاو بوونە و بە سیارێن ینی عەرەبەیەن لەشکری ناو کۆڵاناندا بڵاوکردنە ئەف ژی بووە سەدەمێکی ترس ji بۆ gelên vê taqê و نەخوازن ئەف ڕۆژ دەوام بکە و ینی ئەوان بە دڵێکی پڕ بەش بۆ مەئاخفین وە گرین گوتن ئەم پێشمەرگەینە ئەم پاراستنا خاکێک کە کەرکووک و کوردستان کردیە نەها لەشکر دخوازێمە ji vir derxa rastî jî ev ji bo gelên Kerkûk bi wêrekî pir hesase û pir xemgîniye niha Kerkûk û gelên Kerkûk li rewşekî wisa da jiyan dikin و Ehmed Kerkûkî jî behsê li wê kir tenha Kurdên Kerkûk niye li ciyanê da jiyan dika belkî بە دەیان ماڵن عەرەب و تورکمان jî لە çend ciyên ciyavaz nav Kerkûk jî li xanûyê wisa malê wisa da jiyan dikin çima nasne ser wan tenê hatine te sergerrekên Kurdî taqekî Kurdî Başa gerek spas dikim heval birwa Esed rojnamevan ji Kerkûkê her bijîn dem baş slav ser çaw
پێویستە گەلێک کورد لە دژی ێریشên دەوڵەتا ترک هەلوەستەکە یەکگرتی نیشان بده چالاکوانیان رانیا ژی لە دژی ێریشên دەوڵەتا ترک ئێن داگیرکاریە ji Ajansa Rojnivîsê xevîn gotin divê gelê kurd li dijî wan êrîşan rabe û helwesteke yekîtiyê nîşan bide. Çalakvan xazî rifet dazanîn dewleta Tirk bi awayekî hovane êrîşî gelê Kurd dike. Di encama êrîşên dewleta Tirk de tenê di sala 2023 de 11 welatî şehîd bûn û 13 welatî birîndar bûn. Pêwîst e gelê Kurd li beramberî rejima Tirk rabe ser piyan û helwesteke yekgirtî nîşan bide. Êrîşên dewleta Tirk binpêkirina serweriya Iraqê divê bû Iraq li ser va binpêkirin û êrîşan dengê xwe derxist bûya û serweriya xwe biparaste mixabin Iraq bê helweste. Ev dewlet nikare serweriya xwe biparêze mixabin pedeke jî bûye parçeyek ji dewleta Tirk û ev xıyaneteke mezin e. Başûrê Kurdistan bûye belaserê parçeyên din. Destê xıyaneta li başûr gelekî bihêze. Çalakvan Hazim Elî jî got balafirên dewleta Tirk a dagirkerî êrîşî hemû deverên Kurdistanê dikin ji ber vê pêwîst e hemû Kurd erkê xwe yên niştimanî bizane û li dijî êrîşên dewleta Tirk rabe ser piyan. Piştêrîşa dewleta Tirk li ser Rojavayê Kurdistanê ango Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî rojê zêdetirî 500 kes ji tedawiyê mehrûm dimînin û doktorên Kobanê di nava hewldanan de ne ji bo wan nexweşan. Nexweşxaneya Miştenûrê ku li Kobanê rojê xizmeta 500 nexweşan dikir roja 25 Kanûna 2023 bu hedefa êrîşa restaurasyon dewleta Tirk a dagirker û hate wêrankirin. Di encam de nexweşxane bi temamî ji xizmetê derket. Di nexweşxaneyê de beşên zarokan, jinan, şekir, eseb, nexweşiyên hundirîn û alîkariya psikolojîk dermanxane, aşlêkirin ango, derzîkirina zarokan û taqî geheke bijîşkî her wiha sê ambulansên aydî nexweşxanê hebûn. Di sala 2025 de nexweşxane li Kobanê bi alîkariya rêxistina bijîşkên bê sînor hat avakirin wekî yek ji projeyên jinûva avakirina Kobanê bû. Tîma tibbî ya Herêmê diyar kir ku ew li ser peydakirina cihekî alternatîf ku nexweşan tedawî bikin dixebitin. Li gor Destaya Tendurustiya Kantona Firatê zirara ku gihîştiye nexweşxaneyê bi texmînî nêzî 200,000 euroye. Rêveberê beşa nexweşiyên hundirîn bijîşk Tewfîq Şêx Ehmed diyar kir ku piştî êrîşê nexweş ji bo dermankirinê û peydakirina dermanan zehmetiyan dikişînin. Got dewleta Tirk çi bike jî em doktorên Kobanê ji Kobanê dernakevin. درمان گیشکی مجانی بود درمان گیشکیش ملت در دکت مجانی و درمان وان گیشکی مه دهاتن مگیج وان راو چه کربون کرتی وان چه کربون دهات مه درمان خواجه مدبرن بلاش یعنی تقریبا کو مه یعنی روی کو توت نبو 400 تنس نصا دهات به مرکزی ساعت 8 مدام دکر حیا ساعت 3 دولت ترک 25 ماه یا عید المجید شرقی ساعت 3 و ربع تو باروندنا مرکزی کر مرکزا تنور و نفس دربه که 4 درب لیخست او مرکزا بجاره کدا تنهی کر کلید بو و نخوش من ها باری که گران ها تسر مشفا کوبانی و ذاتی هان مرکزا وحیده که مدرمان مجانی دداوان مرکزا مش تنور نها المشفی کوبانی باری که گران سر مشفا کوبان تدیب جاره کدا جی کلید بو و دیا قسم ما لقاح جلور بو او جلور دا مدعم ذكر لقاح جارك كل بو نا برادمان نا لقاح ما جيش وطاندن تشتك نمو ود مش نور داجي اجيزه ما او تخطيط او ايكو ما صيدلي تشتك نمو جيش وطاندن تشتك نمو يعني ما يقارب خساره ما لمشتنور دوري 10,000 يورو ام حياه كل داس مدار كافي كل شهر الشارع ما بيهم كامل در مامك قاسي داس مدار كافي شغل فقط داس ما كافي وش داس ما كافي ام كي خدمتي ملتي خاطر يعني قصتي دولة فاشيست كل ما خي بي والله ام كي وان بترسي ام دكتوري كوباني ام مش كوباني دار نوكا دایکا گوریستان دوکو گوت که چامن نفریه ما چیه کو داریم دایکا گوریستان دوکو بدریه دوکو دیار کرکو اویج بو عدالت پنجه وی مه بچه درس می دخواست کرکو به وزیر عدالت و وزیر کاری هندور هفدیتنه بکه و گود دوی دولت که چامن ببینه دایکا بدریه دیار کرکو وزیر عدالت و وزیر کاری هندور برسوا دخواست نوان این هفدیتنه ندانه و گفت که چامن نب بهار و نبو بهار و نفریا هر در درس می به کامرای موبس داگرتینه هر گاوا کردان تشوپاندن که چامن روش لنیو روژیل و سایت سوار بو و اندابو پارێزەرە ماڵباتێ دۆکۆ پارێزەر ئالی چیمەنجی گوت لە هەمبەری و سوژدار دیارێژی بتر
بتراهی دلیل و بلگجی هنه و سوجدار یان جی کسین لپی سوجدار ناین گرتن و تکیلیا گولیستان گلکی وندا و تولهف نینه هری داوی بیک کسی را هفدیتن کریه واقفیه وندا بویه رایدارین درسی می تشتک نکرن و نخوازن کو بکنجی پارزر چیمن گو تلفون کسین سوجدار جی نهاته کنترل کرن و گوت ام دفکرن کو جبر گولیستان کرده وندا کرنه و به انجام بمینه و دوسیا سیزده کسین و جزیره هاتن قتل کرن ببن دادگاه مافی مروان اوروپا دو چارده کانونا 2015 ده لنافچه جزیره شرنخی قد خیدر کتنا کورانان هات را گهاندن دوی پیواجه ده 177 جیل جر زمینان بگشتی 288 کس هاتن قتل کرن قدخه هفته و نه روزان بردوام کر پشره مالباتین کسین جنا خوش دستانه جبو دارساندنا کجران سری لرین حقوقی دان سردان مالباتان این جبو دادگاه هرمی به هنجتا حوجهی به شوپاندنینه و هنجتین دن هاترات کرن اعتراضن لدجی فبریاری هاتن کرنجی به انجامان پشره جی مالباتان سری لدادگاه دستورا بنگهین آیمدا و افسردان 8 سال پشره یک بیک هاتن رد کرن خصمین کسین هاتن قتل کرن نهاجی دوزه ببن دادگاه مافی مروان اوروپا جپار زرین کاملا حقوق ناسان جبو آزادی حسین طول کو دوسته برنه دم میده شوپینه تکداری پیواجه حقوقی آخوی گوت آیمه ده تیرمها سال 2022 دیانده تکداری دوسته محمد تونج آسیا yüksel یاسمین چکماز سردار özbek محمد بنزر و بشن کولانچ بریاردا آیمه افسالیدان رد کرو گوت کو تم مافی دستورا بنگهین نهاته بن پیکرن هر وها دمن جدایند مهین داوید جی آیمه تکلداری سرلیدان جبو سه دوستاین کسیندن جی به همان هنجتان سرلیدان رد کرن پارزر گوت لورا پشتی رین حقوق نفخایی هاتن گرتن ما دوسیا برن دممی جبو کو حسابا وان بن پیکرن گران اند دم قد خیا درکتنا کوران ده وره پرسین امی وی پی واجی بشوپینن مالباتا اسکول یک ج مالباتن د دما قدخه درکتنا دروده زاروکن وان هاتنه قتل کرن و تکوشنا حقوقی دمشینن زاروکن مالباته ستار اسکول و ککوی محمد اسکول د جرزمین دویمین اجزیره ده هاتبون دوسیا ستار اسکول هیجی لایمه لبندا بریاریه خونی سر خلقدارانی خو انسان مبن خونیا دا کافر بنوکه نه خود حتی سوخ از بیناکی دولت پشماکی پشت الله خالت ما نویم کشتو بی که کشت او کشتی خواه هم بعد آقا هم کجر پشتی بین جزا کرن دو تو کسی ولی نه هم ظلم هستن هم رابط هم نخواشی هست مسلمان ها رابط هم نخواشی هم قبیل کجاری ها به جزا کرن هم نرازی نه هم ممنونه نه خود حتی من نیز بیرا من آج گرای برخواه بده و ریا ها دوام بده شپا ها دوام بده نه خود دنیای دنهای جنسی هوالین سیوی پاکیزه و فاطمه جی ببونه سالوگروان آخوین گوتن مخباتین وان و آرمان جی وان ببن سری لسروپی آیشور نخیجی دنا برا سالین 2012-2016 ده دما قد خکرنا درکتنا کورانان ده هفسروکا مجلس گلا سروپیا پاکیزه نایر انداما کنگراجنین آزاد کجا فاطمه اویار انداما مجلس پارتیا هرمن دموکراتیک سیوی دمیر 4/4/2016 بگولین جوسایتین زرخی هاتنا بیتن هاتن قتل کرن د پیوان را گلک جنین دن انتکو شارجی هاتن هدف کرتن پشتی 8 سالان خباتو تکو شنا جنان دن نویده هات هشتن جالی رهوالین وان و تبر بردوام کرن یک جه هوالین هر سه جنین هاتن قتل کرن آسومان کلتر دیار کر او تکو شنا بدن جین و گود سیوی هوالک جن کو جالی هر کسی ود هات حس کرن و ناس کرن دواری چاند هنر جن و جواکه ده خباتن پر هجا کرن هم ندروه هم دم هات کرتن جی تکوشینه که برومت مشان آسومان کلتر دازانین پاکیزه و فاطمه جی توی همو زحمتیان جبریارداری خود تاویز ندان و گوت هوالا پاکیزه بس سالان جبوخه و مالبات خواه و پارتی خبتی جالی هر کسی و میناک دهات نشاندان جن هیجی کداوی میناک دگرن و نادیوی هیجی لوان کورانان دنگ و دده
آسومان گوت هوالا فاطمه جیک جنین کو خباتین جوانان ده نواتی کوشینی ده بو تهوی تمنی خواه بچوک و زختین پیره روبرو مابو تجاری پاشفگاو ناوید آسومان کل تردست نشان کرد که هر سی جنجی به زانه بون هاتن هدف کردن و گوت امی نوان و نجی تکوشینا کو دان جبیر بکن میراته وان امی بدومینن خبات و آرمان جوان جی بکن سری بو يد الحقيقة المحلول كان هني دروس پلتفرما امی پیشی جنایت جنان بگرن راپور خویا سال 2023 اشکره کرد لگور راپور ده سالی ده 315 جن جهیل میران و هاتن قتل کرن 248 جنین با اوی که گمان جنا خواجدستان هاتن دیتن هر وها هات گوتن کو دنوا 15 سالین کو قرقرنا جنان ده هات قید کرن ده تنی سالا کو پیمان استانبولی هات بو امضا کرن هجمره قتل کرنا جنان کیم بویه هات گوتن پشتی بتال کرنا پیمانی رجیا تندیال دی جنان او قتل کرنا وان زیده بو هری زیده جن استانبولی هاتن قتل کرن پش رجیل ازمیر و انقره و جس 315 جنایت جنان 8 جیل مغلای هاتن کرن 8 جنجی بیشکنجه هاتن قتل کرن رژیم ایرانی چهار جنین دنجی داروه کرن سازی انجمن جنین ایرانی راگهاند کو در روزنداوی مها کانون 2023 ده دنواسی روزنده چهار جن هاتنه داروه کرن به وان رژیم جنین کو دنواسالی ده ایرانی هاتنه داروه کرن گیشته 25 جان لگور سال 2022 ده 2023 ده رژیم داروه کرن جسدی 43 زده کریه تگوتن تنه دنوا جوت مهم مجدار 2023 ده نیزی 200 کس هاتنه به داروه کرن دنوا سالی دجی بگشتی 805 گرتی هاتنه داروه کرن جوانا 15 گرتین سیاسینه 25 جنن هر وها لی ایرانی سال 2023 ده 122 جنجی جالی میران و هاتن قتل کرن لگور داناین ده مادیا روشلات ده مدیا روشلات کردستان ده هاتن پارو کرن ده 2023 ده لی ایران روشلات کردستان 122 جن هاتنه قتل کرن العراقي وحتى هزيراني تواهي كامبين كوشبران بين گرتن وزارت کوچ و کوچبران یا عراقي راگهات با ارمانجا بداوی کرنا دوسیه کوچبران و گرتنا کامپان به بریارا دسته وزیران و حتی داویا مها هزیران ای سال تواهی کامپین کوچبران ورن گرتن و کوچبر وگرن سرجوارین خو وزارت دیار کر لگور بریارا هجمار 23466 سال 2023 دسته وزیران و جبو همو کوچبرین وگرن آلیکاری بکه هروها هات گوتن و به هماهنگی لگر حکومت هرمی کمیسیون تندرستی و پرورده آوا بکن داکو کوشبر وگرن و حتی روزا 30 هزیران 2024 تواهی کامپین کوشبرانیان هرما کردستانی جی ورن گرتن وزارت دیار کر جسد و هفته کامپین کوشبران این تواهی عراقی نهاتن 26 کامپ مانه و پرانیا کوشبران وگریان سر جوارین خو وزارت دمها گرانا 2023 در راگهاند بکو 26 کامپ لهرما کردستانی هنه و 23,000 مالباتین کوشبران نواندمینن و ده سال 2024 ده تواهی کامپین کوشبران ورن گرتن روزنامه عربی ایرو باشوری کردستانی وکی کوبوی آلوزیا دنابرا واشنگتن و تهران ده بناف کر روزنامه عربی ده هجمارین ایرو ده جهدا گشتان لبنان روشال باشوری کردستان و آلوزیا دریا سور درباره گشتان لبنان ده روزنامه شرق الاوسط نوچه که به سرناوی اسرائیل پشتی خزای بر خدا لبنانی و دشار ده به اصرار پاروکر روزنامه کشتنا جگری سروک نویسگاه سیاسی حماسی صالح العروری و دو فرماندارین دنجی به وگوهستنا آگری خزای بر بیروده و بناف کر روزنامه جهدان نرخاندن وزیر پاراستنا اسرائیل یوا گالانکو دیار کربو حکومت اسرائیلی دست نشانده که و شر الخزای را نراوستینه روزنامه العرب جی جهدات تکیلی ادنا بر حرما باشوری کردستان و دیایده دازانین کو جبروی تکیلی حکومت حرما روبروی فشارین سیاسی و عبوری ینجالی هوالبندین ایرانیین عراقی و امایه لگوری روزنامه اف فشار و گوهریه شرکی کمریسین شاهی دبن ناوی انیا برخوادانه یا بخزایر ده دمشینه روزنامه اف شر به شری وکیلان بنافکر کو ایران به شری آرمانج دکه اولهیه هزین امریکا لهرما کردستان تیک ببه
تورا الهراجی جهدا گشتان لدریا سور و دیار کرکو تفگرین ایرانی لدریا سور زیده بونه و کشتی که شر شاندیه و دره لدریا سور حتانها تفگر هری وره که کو لهمبر هزین آمریکای نشانده ده دروجنامه ده دیار کرن کو تو نشانه نینه کو تهران بخوازه راست را شر آمریکای بکه جبر کو کشتین وین شر جین آمریکا کونترن ایران به وگاوی دخوازه هزا خوا نشان بده برگودانی جام بیاوی هاتن داویا نوچه نوا روزیم های نوچه ساعت 14 ببینید نوا خیر خوشید هذا كالصلاة هاشتي خذي همت تشتجبع عن صنون نازل راديو دنجي جل دنجي توي هاواتيا